Rekan artis. Iya. Ngunok nila kayak gitu. Hey, majikan, penglaris. Majikan benih sarang, benih sarang, Sawere kuning kono dia. Orang yang siji-siji mana makan ayo samporete. Ayo Zahra, Delik Production. Bos Ganju, Menengawan Nur. Wah, bakal Bos Ganju majakin. Langsung we ditodong, bakal beli biruan loro. wis tenang. Oh, bakal wis separuh nembange ya. Boleh. Senajan masih demen, sun rela lepasan. Aja dilepasakan bos, eman. Senajan batin lara, kita kudu nerima. Sing sabar bos. Kadang-kadang banyak kuping metu ae. Duduk itu. Bos Ganju, Bos Ganju, Bos Ganju, Bos Ganju, Bos Ganju. Kalah kenang materi. Bundane cara, bundane cara. Duwene cuma cinta. Bunde cara, bunde cara, bunde cara, bunde cara. Ayo Zahra, biasanya mamil. Kagian di absen majikan Oh iya. Nok Nila, majikan wadon, Nok Nila. Oh beli, Ada oh kita mau iya. Nok Nila. Alah coba. Anis nada bro. Kagian Grogo. Wah, si wadone bae. Delik Production. Anis Nada. Dokerang. Anggo keluarga besar Bapak Casmadi. Cintane segede gunung, tapi nyatane kandas beli tepung. Aja lebay kagian enggak? Panik disawer. Ya dengan Nok Nila majikan wadon. Bung Teo bisa. Majikan wadon. Bandinganane langit lan bumi, senajan beli mungkin duweni. Demen memang demen, sayang memang sayang, tapi ora mungkin wong loro bisa barengan. Kita sih mawas diri, kalah kenang materi. Duwene cuma cinta. Bos Ganju, Hartama kakang langgabu. Aheri bledos. Yang duit sudah nyarang. Waduh, Sudah nyarang. Aheri Bos Delik Ganju. Pro Anis Nada. Keluarga besar warga masyarakat desa Sarat spesial. Bunde cara, bunde cara, bunde cara, bunde cara, bunde cara, bunde cara. Si lanangnya mau streaming. Oh boy. iya ya. Sana delik. Iya. Bagian ATM itu menera. Wah dirawati wadone sih. Cintane kakak segede gunung, tapi nyatane kan
das beli tepung ala tobat nok nila maning intokna nok nila majikan wadon mimini Zahra iya nok nila bandinganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen sayang memang sayang tapi orang mungkin wong loro bisa bareng senajan masih demen majikan lanang yang meneng bae sun rela nglepasakeun suara kiro metu senajan batin lara kita kudu nerima masih ana dintokna Gurung pelanggan wah digawa balik disemuti kita simawal diri kalah kenang materi duweni akhiri saya makin sawe sudah priwe salah pakai ini wah orang bagas ini iya kopi maning pucuk iya alhamdulillah matur suwun kanggo Anis Nada kanggo ngormati keluarga besar Bapak Madi sareng Nok Nila kanggo delik bro matur suwun kembali kepada Gudin jempira